Il-Borża ta' Malta għandha tiffaċilita l-qalba li jmissa l-ekonomija sabiex din tagħmel it-tranżizzjoni għan-newtralità klimatika. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz li għamel fil-ftuħ tal-Assemblea Ġenerali tal-Federazzjoni Dinjija tal-Boroż finanzjarji li qed titlaqqa f'Malta. Quddiem uħud mill-mexxejja tal-akbar Boroż finanzjarji fid-dinja u rappreżentanti ta' investituri li jiffurmaw parti mill-infrastruttura ekonomika dinjija, il-Prim Ministru aċċenna l-importanza ta' aktar innovazzjoni u soluzzjonijiet mill-Borża ta' Malta biex id-depożiti b'saħħithom li għandu pajjiżna fil-banek jaslu għand in-negozji biex jinvestu. Sostna li l-Gvern se jkun qed jgħin f'dan il-proċess. Government will actively seek to aid this process and facilitate and create the right framework, the right environment for this shift to occur. And besides continuing to foster growth, the exchange will also need to facilitate the next great transformation of our economy, the transition to becoming a climate neutral economy. Robert Abela saħaq li l-isfida l-qalba favur ekonomija iżjed ambjentali għandha l-potenzjal li tkun l-akbar opportunità ekonomika għall-ġenerazzjoni preżenti. We just need to find the correct tools to ensure that these finances are used in a just and proper way, which does not place too many burdens on certain demographics of our society. Looking forward, I believe that the financial services sector will play a key role in both the decarbonization and in the digitalization of our societies. Il-Prim Ministru sostna li Malti hija impenjata li tkompli tkun parti mill kooperazzjoni ekonomika internazzjonali u rrimarka kif pajjiżna għandu waħda mill-akbar ekonomiji miftuħa għal kummerċ bl-importazzjoni u l-esportazzjoni jisbqu l-prodott domestiku gross ta' pajjiżna. Spjega kif Malta għandha qasam b'saħħtu tas-servizzi finanzjarji, bandiera Maltija b'waħda mill-aqwa reputazzjonijiet fis-settur marittimu, settur tal-avjazzjoni li qed ikompli jikber u industriji bħal dik tal-informatika u l-gaming li qed jespandu b'ritmu maġġel. F'dan l-isfond il-Prim Ministru qal li l-Borża ta' Malta kellha rwol importanti f'dawn l-iżviluppi u llum id-diversifikat iżjed tant li tiġbor fiha l fuq minn 100 entità lokali. Intant iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Borża ta' Malta Joseph Portelli sostna l-importanza ta' din il-konferenza sabiex tissaħħaħ l-infrastruttura tas-suq finanzjarju kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment. Irrimarka li d-diskussjonijiet din il-konferenza ta' 3 ijiem għandhom il-potenzjal li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-popolazzjonijiet dinjin.